Abategetsi bayobora ibihugu byose ku migabane yose igize isi, baba abayobora ibihugu bito cyangwa ibihugu binini, ibihugu bikennye cyangwa bikize, bose icyo bahuriyeho nuko barindirwa umutekano wo ku rwego rwo hejuru. Nk'ingendo bakora ni kimwe mu bintu bya mbere bishyirwamo ingufu nyinshi mu bijyanye no kubarindira umutekano. Imodoka nyinshi zuzuye abajepe kandi z'imitamenwa byagera kuri uwo mutegetsi yicayemo byo bikaba ibindi bindi. Nta gihe kinini gishira tutumvishe mu bitangazamakuru yuko perezida yagaragaye mu modoka nshya y'umutamenwa irimo ikoranabuhanga rigezweho ryo guhangana n'ibitero bigiye bitandukanye yagabwa mu gihe yaba ari mu rugendo. Ibindi biyemerera kuba yagendaho izindi zigera zigahagarara n'ibindi byinshi bifite aho bihuriye no gukaza umutekano wa perezida, ndetse izi modoka kenshi ziba zihenze cyane. Mbega zahariwe abategetsi ndetse n'abanyemiliyari zabo. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ahubwo no ku Rwanda mpuzamahanga abategetsi ntibasiba kugura imodoka nk'izi z'imitamenwa ziba zifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Nanone kandi izi modoka zikunzwe kugurwa n'ibyamamare ndetse n'abahirwe ku bw'umutekano wabo. Mbega imodoka igaragaza ishusho y'urwego rw'umutekano umuntu afite. Ngiyo impamvu bigoranye kuzumva ko umuperezida runaka arashwe ari mu rugendo ngo isasu rigatobora imodoka arimo rikinjira mo imbere mpaka rikamuhitana. Ibi byo nizozi biragoye ko zabigushuka. Muri iki kiganiro naguteguriye urutonde rw'imodoka 10 za mbere z'imitamenwa zimaze kuba zakorwa kugeza uyu munsi, buryo ufite imwe muri zo umutekano uba wizewe byuzuye. Izi modoka ntizisanzwe. Ese wabarigeze wibaza ngo ninde mutegetsi, icyamamare cyangwa umuherwe ugenda mu modoka y'umutamenwa kurenza abandi bose ku isi? Mwaha ikaze muri iki kiganiro. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Duhereye ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'imodoka 10 za mbere z'imitamenwa zimaze kuba zakorwa kugeza uyu munsi, tuhasanga itwa Conquest Night 15. Iyi modoka yakozwe n'uruganda rw'abanyakanada rwitwa Conquest Vehicles ruherereye mu mujyi wa Toronto muri iki gihugu. Iyi modoka yakozwe kugira ngo ihe uyiguze umunezero, imbaraga ndetse n'umutekano icyarimwe. Gukora ibikoresho bigize imodoka byose byatwaye imyaka 4, naho kubiteranya mpaka bibyaye imodoka ureba n'amaso yawe byatwaye amezi 9 yose. Iyi modoka ntiteborwa n'amasasu, cyane cyane yaraswa n'imbunda nka AK-47. Ifite toni 8 n'ibiro 800 ndetse ikaba ikoze mu byuma bidasanzwe n'ikoranabuhanga rya gisirikare ku buryo idakangwa n'ibiturika ibyo ari byo byose nka mine cyangwa grenade. Ndakuraye ntiyashyigura iyi modoka. Umuvuduko wayo ugarukira ku birometero 248 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Igiciro cy'iyi modoka yagurukira ku 900 by'idolari. Imodoka zo muri ubu bwoko zatangiye gukorwa muri 2008, ariko bapanze kuzakoresha na zonyine kugira ngo zizagumane umwihariko wazo. Buri muryango w'iyi modoka ufite ibiro 230 ari umwe, naho amapine yayo yose akoze ku buryo atapfa kwangizwa n'ibiturika cyangwa ibindi byose byagerageza kuyahungabanya. Wongeyeho nuko iyi modoka ikoranye ikoranabuhanga ritangira imyuka ihumanya yagerageza kwinjira muri iyi modoka mo imbere. Umwe mu baguze iyi modoka y'umutamenwa akamenyekana mu bitangazamakuru bigiye bikomeye ku isi hose, n'umukinnyi wa basketball w'umunyamerika witwa Dwight Howard. Ku mwanya wa 9 turasanga yitwa Carson Blanca Cullinan VR7. Iyi modoka ikorwa n'uruganda rwa Rolls-Royce Motor Cars. Uturitse inyuma ukagera imbere ni 5 na santimetero 30, ikagira ubugari bwa metero 2. Guturuka hasi ku ipine ukagera hejuru ni 1 na santimetero 80. Ikintu cya mbere gitangaje kuri iyi modoka, mw'imbere harimo amarido atandukanye umushoferi na kizigenzaho umutegetsi cyangwa umunyemiliyari ze wicariye inyuma, ndetse ibasha no kuba yagendera ku muvuduko w'ibirometero 260 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Ikindi kandi iyi modoka nayo iraremereye kuko ifite toni 5 zose, ndetse ikoranywe system ya fire extinguisher iba yiteguye kuzimya igihe yafatwa n'inkongi y'umuriro ikagurumana. Yaba uburyo igaragara inyuma n'ubwiza ifitemo mw'imbere ni bimwe mu bintu bya mbere bituma yishimirwa na buri wese. Guturuka ku byuma byose bigize iyi modoka kugeza ku birahure byose ifite, ntabwo biteborwa n'amasasu cyangwa ngo bikangwe na za grenade. Mu buryo bidasubirwaho rwose, uyirimo mw'imbere abatekanye byuzuye, ariko nanone igiciro cyayo gihagurukira muri miliyoni 1 y'idolari, narengaho gato miliyari 1 na miliyoni 300 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Bivuze ko iri no mu modoka za mbere zihenze ku isi hose. Ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'imodoka za mbere z'imitamenwa zimaze kuba zakorwa kugeza uyu munsi, tuhasanga yitwa In-Class Mercedes G63 AMG. Isibye ko iyi modoka ikoze mu buryo buyemera kuba yagenda n'ahantu hatari umuhanda, inafite tone 4 n'ibiro 300, ibyo bikaba biyemera kuba yahangana n'iturika ry'amagrenade agera kuri 2 yose.
yubakanywe system yitwa air filtration system iyungurura umwuka winjiramo mw'imbere ku buryo winjira mw'imbere nta ngaruka nanye cyane zagira kuyicayemo. Guturuka ku mbunda ntoya zizwi nka pistol kugeza ku mbunda zaba mudahushwa snipers zimwe zirekura isasu riremereye, zose nta yarasa isasu ngo rirenge icyuma cyangwa ikirahuri icyo ari cyo cyose kiri kuri iyi modoka ngo ryinjire mw'imbere. Ni full bulletproof. Byumve neza ko niyo ibiturika nka grenade byaturikira munsi yayo amapine akangirika n'ubundi yakomeza ikagenda kandi yihuta cyane. Amapine yayo aramutse yangiritse yagenda ku muvuduko w'ibirometero 80 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Ni umuvuduko uruta cyane w'izi modoka zitwara abagenzi mu Rwanda, izi twita Cluster. Buri kirahure cyose kiri kuri iyi modoka kigiye gifite umubyimba wa milimetero 30 ndetse ikirahure kimwe gusa gifite ibiro 50. Mbega iyi modoka ikoze ku buryo uyicayemo aba yiyumva nk'uri mu ndege, wongeyeho nuko abatekanye byuzuye. Iyi modoka igendamo abantu bane bose kandi bakagenda bisanzuye kuko mw'imbere harimo umwanya munini hagati y'intebe z'imbere ndetse n'iz'inyuma. Intebe z'iyi modoka kandi zikoze ku buryo uzicayemo waba ameze nk'uri gukorerwa massage, ibyo bikamufasha kugabanya stress ndetse akagenda aruhuka mu mutwe. Hagati y'intebe z'inyuma harimo twagenewe kurambika laptop ukagenda ukurikiranira hafi business zawe kuri internet cyangwa ukagenda wiganirira n'inshuti n'abavandimwe mu buryo bwo kwandika chat cyangwa mukavugana murebana video call. Utu twuma mu rurimi rw'icyongereza twitwa private jet tables. Harimo n'umwanya ushobora gushyuhirizamo ako kunywa ukagenda uri kubobeza umuhogo. Buri ntebe y'iyi modoka igiye ifite za kuteri nini cyane headphones zifite ikoranabuhanga rya Bluetooth ku buryo ushobora no kugenda wiyumvira imiziki. Impamvu iyi modoka rero utazayibona n'uwari we wese cyangwa ngo uyisange mu gihugu icyo ari cyo cyose ni uko igura arenga $1,200,000 by'amadolari ya Amerika, n'akabakaba $1,600,000 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga itwa Brabus Victor VR6 Plus. Iyi modoka ikorwa n'uruganda rw'Abadage rwitwa Brabus. Yakozwe ndetse inahabwa ishusho hagendewe ku modoka za Mercedes Benz zo mu bwoko bwa G-Class. Iyi modoka nayo rero nitoborwa n'amasasu cyangwa ibindi biturika ibyo ari byo byose. Ndakubwiza ukuri ko rwose nta mwanya na muto uri kuri iyi modoka wabasha kwinjirwamo n'isasu. Byumve neza ko iyi modoka igikorwa mu gihe barimo bayigerageza bayirasha amasasu arenga 15,000 ntihagira na rimwe ryabashije kwinjiramo mw'imbere. Muri rigerageza kandi bayishyize grenade ebyiri hejuru izindi ebyiri hasi, zose zaturikiye rimwe ntiyagira ikiba. Iyi modoka ikomeza kuba urwembe. Amapine y'iyi modoka kandi aramutse arashwe yakoze ku buryo yakomeza kugenda ariko ku muvuduko w'ibirometero 50 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Iyi modoka kandi ikoranye ikoranabuhanga rya Night Vision riyemerera kugenda mu mwijima bitayisabye gucana amatara. Umuvuduko wayo wanyuma ishobora kugenderaho ni ibirometero 210 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Iyi modoka ifite agaciro $740 by'amadolari ya Amerika. Umwe mu bagenda muri iyi modoka y'umutamenwa gutya wabashije kumenyekana kuri internet ni umukinnyi w'igihangange witwa Cristiano Ronaldo. Iyi modoka yayo nk'umukunzi we nk'impano ku isabukuru ye ubwo yuzaga imyaka 35. Ku mwanya wa 6 turasanga BMW 7 Series. Iyi modoka nayo rero ikorwa n'uruganda rw'Abadage rwitwa BMW. Ibyuma byose n'ibirahure bigize iyi modoka nibitoborwa n'amasasu, yaba arashwe n'imbunda y'intambara nka AK-47 cyangwa arashwe n'imbunda y'inyembaraga nka rumenamabuye. Igisenge cy'iyi modoka gikoze ku buryo ntacyo cyaba niyo haturikiraho grenade. Amapine y'iyi modoka nayo rero niyo yakwangirika wenda arashwe yakomeza kugenda ku muvuduko w'ibirometero 80 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Urugi rumwe gusa rw'iyi modoka rufite ibiro bisaga 200 kandi n'inzugi enye. Ubwo inzugi gusa ni ibiro 800. Wongeyeho nuko niyo munsi yayo haturikiramo grenade itaninyeganyeza. Ibasha kuba yakwaguserera cyangwa se igihaguruka, ifite ubushobozi bwo guhita igendera ku muvuduko w'ibirometero 100 mu gihe kingana n'amasegonda 6.6. Naho umuvuduko wayo wa nyuma ni ibirometero 210 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Uyu mutamenwa ugura $350 by'amadolari ya Amerika. Uyigonderwa n'abaturuka mu miryango y'ibwami, abayobozi ndetse n'abashishitafranga gusa. Igitangaje nuko iri no mu modoka za mbere zigurwa cyane buri mwaka. Ngo muri 2019 hagurishijwe imodoka zo muri ubu bwoko zirenga 9,000 ku isi hose. Ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'imodoka za mbere z'imitamenwa zimaze kuba zakorwa kugeza uyu munsi tuhasanga itwa Bentley Marcin Extended. Iyi modoka ibigize byakozwe ndetse binateranywa n'abakoze imodoka wahoze ari umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth yagendagamo. Ni imwe mu modoka za mbere zizewe umutekano wazo, cyane ko yagiye igeragezwa kenshi bakayitega ibiturika munsi yayo ariko ntigire ikiba, cyane cyane nk'amagrenade. Ndetse igisenge cyayo gikoze ku buryo cyahangana n'amasasu yaraswa n'imbunda z'intambara. Ibirahure bibonerana kandi nabyo bidatoborwa n'amasasu. Iyi modoka rero igura $400 by'amadolari ya Amerika.
Ku mwanya wa kane turasanga yitwa Highland Phantom MPV. Ubundi imodoka abayirebye bakayitegereza neza uburyo ikoze bayise umwami imodoka zose z'imitamenwa. Ni hybrid, ishobora gutwarwa na essence cyangwa umuriro w'amashanyarazi. Iyi modoka yaremeye kugenda mu bisa nk'ibigoranye hano hatari umuhanda namba, nko mu binogo, ibishanga, imigezi, imisozi n'ahandi nk'aho izindi modoka zigera zigakata zikajya gushaka iyindi nzira. Iyi modoka isa nk'iyaremeye urugamba cyangwa ibindi bikorwa bya leta. Yatwara abantu 6 bose kandi bakagenda bisanzuye. Babaye ari abasirikare, ifitemo umwanya uhagije batwaramo ibikoresho byabo nk'imbunda, amasasu, indebakure zigezweho n'ibindi nk'ibyo byakenerwa mu bikorwa bya gisirikare. Iyi modoka niteberwa n'amasasu, niyo wayirasi yegereye waba uri gukora ubusa, kandi yubatse ku buryo yakwishimirwa na buri musirikare wese. Uburemere bwayo ni toni 600, ibasha kuba yagendera ku muvuduko w'ibirometero 160 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Ni hafi mayili 100. Ku mwanya wa gatatu turasanga imodoka yitwa DATS Combat T98. Iyi modoka ikorwa n'uruganda rw'Abarusiya rwitwa DATS. Ni imwe mu modoka za mbere zihenze cyane kurenza izindi ku isi hose z'imitamenwa, kuko igura $1,500,000 by'amadolari ya Amerika. Ibiturika nka mine, grenade ndetse n'amasasu yo mu bwoko bwose ntacyo bivuze imbere y'iyi modoka. Ni imodoka ikunzwe gukoreshwa cyane n'abayobozi bo mw'imbere mu gihugu cy'Uburusiya ndetse n'ibikomangomakazi byo mu Burayi. Ku mwanya wa kabiri turasanga imodoka yitwa Cadillac 1 yamenyekanye ku izina rya The Beast. Ni imodoka igendamo umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubyumve neza ko iyi modoka idasanzwe. Ifite agaciro ka $1,500,000 by'amadolari ya Amerika. Isibye ko iyi modoka ibigize byose bitangaje cyane kandi bikomeye mu buryo budasanzwe, niyo yaba ari imodoka isanzwe biragoye guhungabanya umutekano wayo, kuko buri gihe igenda ikikijwe n'imodoka 50 zirimo abashepi basaga 100. Iyi modoka The Beast ikoze mu buryo nta gitero na kimwe cyayigabwaho ngo bikunde. Wayitega mine, wayirasa rokete cyangwa wayirasa ukoresheje indege z'intambara. Ni ukwikirigita maze ukajya useka nka wa munyamakuru twese tuzi. Iyi modoka ifite uburemere bwa toni 9 zose, byumvikane ko itakigurwa n'igiturika icyo ari cyo cyose. Iyi modoka mu gihe yabigabweho n'igitero kiri Belgique ngo yinjiremo ya myuka ihumanya umuntu ahumeka agahita agagara. Ifite icyitwa oxygen suppliers itanga umwuka mwiza mw'imbere wo guhumeka ako kanya. Iyi modoka mw'imbere habamo intwari irasa rocket pad grenade, hakabamo night vision ifasha mu kureba mu mwijima ahatari amatara namba, hakabamo tear gas cannon isohora ibyuka biryana mu maso ku buryo uyegera agamije guhungabanya umutekano wayo bahita bamusogongeza kuri uyu mwuka akaba ahumyeho amasaha make. Iyi modoka kandi ikoranye n'imbunda yayo ushobora gukoresha witabara shotgun. Iyi modoka kandi igendamo udupaki 2 tw'amaraso ahwanye n'ay'ubwoko bw'amaraso ya perezida, ku buryo yanavurirwamo aramutse anakomeretse. Hejuru y'iyi modoka hari antene 2 zikoresha sinyari ku ntera ndende kandi ku muvuduko wo hejuru. Ni wide range high frequency signals. Abizi itumanaho ku ntera ndende telecommunication barabyumva neza cyane. Izo sinyari z'izo antene rero zibasha kuba zakwamisha cyangwa se zikazimya intwaro yose iri hafi y'iyi modoka yiteguye kuba yarasa cyangwa se iri activated nimba hari ababyumva muri ubu buryo. Hejuru yayo kandi hariho ibyiyumviro by'ikoranabuhanga bya gisirikare, electronic warfare sensors, ibasha kumenya niba hafi yayo hari intwaro ya RPG cyangwa se misile cyane cyane zo mu bwoko bwa anti-tank missile. Iyo ibonye izi ntwaro hafi yayo rero iyi modoka isohora ibyotsi bica intege igisasi irashwe, kandi ibyo byose bikabangamira umurashi kuba yafata igipimo cya nyacyo kuko bihita bimukingiriza. Ibi nibyo bituma benshi bayita unimaginable car, imodoka bigoye gutekereza ko ibaho, abandi bakayita The Beast, urunyamaswa. Ku mwanya wa mbere turasanga imodoka yitwa Carman King. Isibye ko iyi modoka ari umutamenwa, iri no mu modoka za mbere zihenze cyane kurenza izindi ku isi hose. Igiciro cyayo gihagurukira muri $2 kuri 3 z'amadolari ya Amerika. Yakozwe n'uruganda rw'Abashinwa rwitwa IAT. Ubyumve neza ko yubatswe n'itsinda ry'Abanyaburayi 1,800 bose. Kugira ngo igumane umwihariko wayo, imodoka zo muri ubu bwoko hazakorwa zitarenze 12 gusa. Umuvuduko w'iyi modoka wa nyuma ni ibirometero 140 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Igaragara mu ibara ry'umukara, ikaba ifite toni 6 zose. Iyi modoka ikoranywe televiziyo igezweho zimwe banakinaho imikino ya video game. Mw'imbere muri iyi modoka kandi harimo imashini itunganya gakawa, harimo na firigo ku buryo ushobora no gukonjesha ko kunywa ukagenda ubobeza umuhogo. Mu buryo budasubirwaho, iyi niyo SUV ya mbere igura amafaranga menshi kurenza izindi ku isi hose. Nituborwa n'amasasu ndetse n'ibiturika ibyo ari byo byose. Ese nihe modoka wabonye kuri urutonde ukumvira gutangaje cyane? Dusangiza ibitekerezo byawe n'uburyo wakiriye ino video unyuze muri comment. Ushobora no gukurikirana ibiganiro nk'ibi mu mashusho magufi cyane unyuze ku rubuga rwa TikTok.
ni Aime Christian 01. Kandi nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Nawe ubutaha.